Vos seguides aí, vos sí. Aí atrás, imagínate que son eu, pero non vou colgade, non? Verdugo, colgadeo. Eu faço cheslás, para arriba, checho para atrás, aí ahora, bueno, xa che veñe, tanto por desespero, estoy en chupas aquí. E atrás, xa veremos como se colgamos, e colgamos. Magnífica execución. E ahora ti, desde aquí, porque aquí colluche de novo o por el, vas por el. Cando veña o verdugo a coller a Pedro, ti ao mesmo tempo ves e colles ao sacerdote para arrimalo para aí atrás. Vale, entonces, asesinaron inocentes. Comeza a revolta. Mira como tremo de medo. Sí, non me digas, mira como tremo de medo. Pero igual. Claro, no, mira como tremo de medo. No te das hipótesis atrás. No me digas. Mira como tremo de medo. Entonces acaba esa escena. Si colles e levaste ao cebispo, ven o verdugo, a ti, o que estaba contigo, Humberto, recolle e volve para atrás. Vai para aquí e o verdugo vai por el. Fai así? Ah, non, fai así non. Fai ven aquí coa capucha, colle a capucha. Vale? Collo, levanto e traio para atrás. Dá a volta á forca, pono aquí, sube a silla, ponlle a corda, o arnés, clávallo aquí co mosquetón. Primeiro que poño o arnés. Vale, si mellor. O mosquetón primeiro, depois a soga, todo isto sacadiños con música desta de Documentos Turbo, esta de, como é, a de Excalibur, eso. O que sea, vale, non os preocupéis. E de repente, nun momento dado, dalle unha patada así e queda colgado. Vale? Basta ir girando. Magnífica Ti, execución. no, ainda non, ainda están eles. ¡La condesa!